lang sarupa holong ni orang tua hubani haganup ni umbah ni. Martonggo mahita. Terima kasih masumbah nami hubamu Tuhan bani haganup bagal ni holongmu huban nami marsada-sada. Buihan nami ibagas na horas jana na jorgit bani panorang on alani haganup sila layak muduin huban nami. Ajari hamha nami asilami marpangusandian hubamuha nami. Jana tetap kamha nami tong-tong bapa bani haganupan gulmit ni guluh nami. Hubamuda sa bapa yundos ko kanami haganup hadirion nami halaniay marpasu-pasu maham tong-tong hubani haganupan kuryamu na dongi resort Batam Barat on. Terpuji maham ibagas Kristus Yesus isolahanay mahatamu bani panorang on. Amen. Bapak enang hubata haganupan kuryani Tuhan ta Yesus Kristus abilan pertongguan bata bani mingguon bani bulan Septemberon ay mana tersurat bani Sada Musa bindu 37 Mamukah ayat 27 dasubani ayat 30. Sada Musa bindu 37 Mamukah ayat 27 dasubani ayat 30 sonon mahatani Tuhan ijai. Jadi dopdas si Joseph bani abang niai itanggali si dia ma bazuni bazu ganjang na jenges tumang na pinakei niai. Itakap si dia ma ia anjaha idabuhkon hubagas sada godung tapi lumeido godung ai sing marisibah dopai hundul masih dia laho mangan sanggah na manatap-natap si dia gabe iida si dia ma sada kalipah ni halak Ismail rohun Gilead rapakon unta ni si dia na mambuan na misbou minak morum pakon hamonan bani perdalanan di sedia membuan barang-barang aihu tanah Masir. Jadi nini si Juda ma hubani sanina niai ahama utung ta anggo ibunuh hita anggita ai anjahai ponopkon hita darohni eta zual hita ma ia hubani halak Ismailon ase ulang mangonai tangan hita hubani ay anggita anjaha daging ta do iya. Jadi itangihon sanina ni ay ma iya sanggah na mamotas partiga-tiga halak Midian ay itarik sedia ma si Joseph hun godung ay huatas dopai izual sedia ma iya hubani halak Ismail ay harga 20 rupiah. Jadi ibuan si dia masih Joseph hun tanah Masir mulak masih Ruben hu godung ai hape langbe i godung ai si Joseph jupah si jadi irigati ma bazuni mulak ma ia hubani sanina niai nini ma langbe izai ambia ai huzama lahu au singa jai madasni bapak inang horas bataganuban kuryani Tuhan ta Yesus Kristus hasomalan ni orang tua mungkin ay dugat ni nasay tongdong parleganon binahen ni ibagas na makawahkon ni umbah ni artinya huban hita haganupan rado adong orang tua na mambain perbedaan humahubani ni umbah ni ninuraga hita halak si malungun adong dotong tartangar istilah ni boru hasian ni bapa anak hasian ni inang. Artini dumuhuzin adong dohomani istilah nalegan jana nagati tangar hita bapay nang ay man isubut anak emas, anak perak. Artini anak yang paling dikasihi oleh orang tua itu ngatongahan ni kehidupan taon. Artinya ay bapay nang lang sarupa holong ni orang tua hubani haganup ni umbah ni. Hubat haganupan ay dohomani na terjadi jana on dohomani bapay nang nagabesik kamabarbar ni bani teks 9 taon sa sitong ni si Jacob atape Israel holong do uhur ni hubani haganup ni umbah ni. Tetapi bani teks 9 taon masema si Jacob
atape Israel lebih menyayangi niumbah ni na margoran si Joseph. Mungkin adong piga-piga alasan Bapak Inang mase holong ni si Jacob ay lebih hubani si Joseph bani panorang ni teks 9 taon. Salah sada mungkin alasan ay mahala ni habujuron ni. Naligan mungkin hala ni haringgason ni. Dukusiyay ang isuro si Jacob anak ni si Joseph on lah marmahan. Dia dengan penuh setia mandalan kun haganupan parentah ni orang tua ni si Jacob bani panorang ay. On maranagabe sikka mabarbar sehingga terjadi permupakatan, kesepakatan jahat ni saninan ni si Joseph bani panorang ay. Dukusyay Bapak Inang masih adong kesepakatan jahat na iryah kon ni abang ni si Joseph mangihut konteks 9 taon ninuhur on man ay patorang bani Bindu 37 ayat 7 sonon hatan ni Tuhan ijay. Tonggorma manrahuti radian dohita itong juma dirgakma zongzong radianku jadi rohma maringgot radian na siyam marsumbah hubani radianku. Duko say patorang humabani ayat siya na songon nipi ni si Joseph dop ay marnipi ma iya use ipatugah ma ay hubani abang ni ninima tonggorma marnipi dua use mata niari bulan apa 10 sada bitang marsombah hubakku. Artinya hubani hita haganupan memang onma pangidahan ni si Joseph lewat nipini. Artinya radian ni sanina niyai keluarga niyai halani memang dirgak ni sehingga lang terima abang-abang niyai. Songon na merasa isaini akan tetapi memang terbukti do memang Bapak Inang ang basa hita haganupan ayat ambilan bani partongguan on bani pasal-pasal sesudah nipe bahkan sebelum nipe memang terbukti do haganupan isi nipi ni si Joseph bani panorang ay. Halanya bani hita haganupan do posisonay man nipi ay Bapak Inang ibahen abang-abang ni si Joseph ma sadariah kesepakatan jahat laho mamuno si Joseph. Ang tahun bani ayat 24 ay itakap si dia ma iya anjahi pamasuk ma hubagas sada godung naso marisibah. Anggo didah kita memang tindakan ni saninan yon betul-betul ma on Bapak Inang lang adong holong ni si dia. Memang anggo demma Bapak Inang marianan cemburu, rasa curiga, ibagas uhur sonage pikiranta. Memang horjaha-jahaton manai dalan kon hita. Ang istilah si malungun ay makataon migar ma pangahap day ni kopi susu. Ay maanggo Bapak Inang rasa cemburu ay, kecemburuan ay, bahkan kebencian ay na adong itong-atongah ni 10 taon. Ay dohuman na terjadi bani abang ni si Joseph mereka cemburu. Mase halani memang holongando uhur ni si Jacob hubani, tapi halani kinerja ni duay, halani kesetiaan ni duay, halani habujurun ni duay. Tambah kumani nipini si Joseph ipatorang hubani abang-abang niyay on langbe tambah lambin bencini masidia lambin sogam mauhur ni abang-abang niyay hubani si Joseph sehingga turah ma Bapak Inang uhur ni sedia laho manjual Joseph ku tanoh Masir bani panorang ay. Dukusiyay lang pita ay Bapak Inang na ijalo si Joseph bani teks 9 taon. Penghinaan hubani si Joseph ay berlanjut ay mamarhitay otik pelang adong hubani sedia rasa bersalah. Sebenarnya ang gawin kita ginasalah, ang gawin kita Bapak Inang dosa, maningon adong do sebenarnya, ay salah maapi away. Maningon adong do hal na si sunayay, itong atongan ni guluta. Tetapi ang gawin kita sunah sikap ni abang-abang ni si Joseph on, dupkos si ipamasok sa dia si Joseph ay hubagas godung, ahado na terjadi. Dini isabot ba ni ayat 25, kundul ma si dia laho mangan. Ang gumanosal do si dia Bapak Inang pasti do lang selera mangan. Aw yakin duaw ise na makorjahon na jahat, ise na makorjahon dosa, artinya ang do maibahen ni nasa suman huban ni hasoman, sebenarnya lang selera mangan. Sedangkan igilay hita pemisalin niyong bahta, mungkin secara tidak sengaja kita tampar niyong bahta, atau mungkin silap kita huban ni bani parsahap ta huban ni parinangonta, berpengaruh dua bani rasa. Tapi memang ididah kita sikap ni abang-abang ni si Joseph on. Domay bahin sedia tindakan penganiayaan hubani ang gini si Joseph. Marhitay na ipamasok sedia Bapak Inang
hubagas godung. Tapi ahadon na terjadi, lambin roh selerani do si dia mangan. Memang do mamagaw ahap ni si dia. Lang adong bebapay ng holong. Lang adong bebapay ng kasih, marianan bani uhur so nagipikiran ni si dia. Na adong ayma kebencian, na adong bapay ng ayma sogam ni uhur. Lang adong hati nurani, sebab memang hati nurani si dia bapay ng domma beku. Halanyay, tindakan selanjutnya na ibadalan si dia hubani si Joseph ay, jangan lebih parah ni humbani tindakan kejahatan ni si dia ay, si dia bapay ng manori utung humbani si Joseph. Ahama cara na ibahin si dia, on manay patorang bani ayat 26 ay, eta ahama utung ta, eta jual hitama si Joseph in, hubani halak dagang ay. Jadi dumma memang susah si Joseph on. Dumaduruh-duruh ia minta tolong agar dilepaskan oleh humbani abang-abang niay. Tapi justru dalam kesulitan na yalami ni si Joseph, adong do ibahin sa dia bapay ng momen untuk mencari untung. Nahama cara na ibahin sa dia ay mamarhitay na izual si dia bapay ng use. Dumanok na ni pamasok hubagas godung, doko siya'y izual use si Joseph on hubani sa halak kalipah. Dinuhur on bapay ng songon na isutradaray Tuhan ma memang proses rencana on haganupan. Ang halak kalipah on ay ma si dia somal bapay ng martiga-tiga kusada tempat ku tempat nalegan. Jadi kebetulan sada halak kalipah partiga-tiga on memang ia manarukon buniagani hasil tiga-tigaan ni hutanoh Masir. Jana ijual si dia do bapay ng si Joseph dengan harga 20 pirak rupiah. Artinya ay lang harga na mahal. Tetapi halani memang mereka memiliki prinsip mencari untung. Kumbani si Joseph on. Halani ay agepe sa dia hargani. Memang mereka betul-betul lah mencari untung do bapay nang marhitay na ijual si dia si Joseph on hubani sa halak saudagar halak Ismail on. Memang hubani hita ganupan sa hata do si dia lahu manjual sa nina ni si dia ay. Gabisada perenungan doon hubata ageba ni panorang on. Nado hita mandopakon sa ninata. Ulang halan ni mencari keuntungan bapay ng gabi tarzual sa ninata. Gabi jual hita goran ni sa ninata. Ulang halan ni mencari keuntungan yang sedikit. Gabi putus hubungan na markeluarga. Gabi putus hubungan na marsanina. Saat ni marani nuhur melalui teks 9 taon. Agar holong ay ipatadakon hita humahubani sa ninata. Langboy hita bapay ng marsogam ni uhur hubani atap ise talobi maay hubani sa ninata. Ayang buhita pilang makahulong sa ninata, isenaryo siya. Halanyay, memang ang bu istilah marzual zulmaon, ang bu Indonesia na dong hukum ni, ay managinora na trafficking ya, marzual, artini mambunyagahon zulma, ataupun bunyaga do si jualon. Artini, ang bu memang jual hita, memang zulma, memang bahaya do hukum niya, berat do hukum niya. Halanyay, gabi sa da parlajaran do bata bapay ng teks ng 9 taon, agar marilah kita saling mengasihi hasomanta keluargata terlebih maay saninata. Ulang iban kita ibagas uhurta adong rasa kebencian. Ulang ipupuk kita bapay nang ibagas hadirion taon rasa sogam niuhur kebencian hubani saninata. Agepe mungkin saninata ay orang tua lebih sayang humbani mungkin halani kinerja di duay. Dinuhur on maram momen asa hita pe humaboy pataridahkon kualitas kerja yang lebih baik itong-atongah ni 10 taon. Duko siya na paduahon gabi perenungan hubat tabapay nang dong songonon. Boy do kompak. Tapi ulang kompak. Ulang sa iya sekata makorjahon hajahaton. Boy do kompak. Memang ay mara ninuhur gabi sada tradisita. Memang kita harus kompak. Tapi ulang kompak makorjahon kejahatan. Halanyaha ang ihorjaw kita kejahatan yang didasari oleh kebencian yang mendalam humbani deritaon. Pasti magigido Tuhan. Mangidah kehidupan ta hunjon hujanan. Halanyay hargaw kita masaninata. Ulang adong rasa cemburu, ulang curiga, ulang isipan hita sogam niur hubani saninata. Tapi mari kita lihat hasomanta saninata dari segi kasih. Memang anggoy pardete hita memang ceritaon ujung ni memang mantap do. Masih halani lewat na ijual saninanion si Joseph hubani saudagar halak Masir ay memang onma dalan ni naibata mambere haluahon bagal hubani keluarga ni si Joseph. Memang terbukti do humani nipi niya. Pada akhirnya
ketika memang Joseph ijual hutanoh Masir, memang gabe perdana menteri do ia ijai, memang berhasil do ia itanoh ni halak Masir, gabe songon bos ada bos do ia bapainang itanoh Masir bani panurang ai. Halaniai on merencana Tuhan. Artinya ibalik segala penderitaan yang kita hadapi, selalu ada jalan Tuhan lahu mengurupi sonagi manupaki kita. Selamat makahulungi saninata mak kompak bisa, tetapi ulang kompak makorjahon naso suman. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mas sembah nami hubamu Tuhan bani hatamu dado ipon deskam huban nami ajari hamha nami ase lambin marsadani uhur hanami talobi maai hubani hanami namar sanina namar keluarga namar hasoman lang isipan hanami curiga rasa domdom rasa iri hati ibaga sadirion nami tapi tong-tong bapak ipelihara hanami holong kasih nahum bamuin ajari hamha nami asih hanami pehaganupan siminik mon buih hanami tong bapak mandalan kun haganup haroso ni hurmu lang dong turah uhur nami marhite kekompakan hasadaun nami laho mendalan kon naso yarsuk kon ham itu ngatong hani guluh nami pasu ham hanami Tuhan agibani suasana kondisi nuan onpe halani situasi covid on langi butuh kanami usahaina mangadu pita ham doha sebab nagabi pangarapan hamma nagabi hasoban nami barang husapi hanami manlakah. Terima kasih mabamu ibaga Yesus hana martonggo hubamu. Amin.